Hello guys. Malo ba mo guys ug asa mi padulong? Ngita mi ga asa mi mag ihi guys. Uy. Ako. Padongan eh. Ni dulu lama. Oh, ngita. Lebitin. Ngita din sila gihianan mo. Ako na lang uy, pasla. Kita so ane. Una ano di? Namo di tinuod. Uya mo katong naka. Oh, na ay lako pero kay una pero. Kita sa CR diri oy. Usara ka CR. Naman to CR unta di ato sa una. Hoy, wa. Baba na. Naibitin mo. Ah, matagbaw yung dagat. Ada. Tadi. Sus paita guys. Bisud mig asa may mangihi ani. Usara lang CR nya naglinya Ginoo ko. Kaihi kagahat.